Vader, Here, ons sê dat ons lief is vir U. Want U is ons God, U is ons Here, U is ons Redder, U is een wat ons vrygekoop het. U is een wat ons beskerm. You hem us in, Lord, from front and from behind. And so we pray this morning, Lord, glorify your name. Glorify your name. Here, kom besoek elkeen van ons vanoggend, Here. Kom vorm ons, kom maak ons. Ons is die klei, U is die pottebakker. Kom doen U wil in ons lewens, in die naam van Jesus. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let my life be yours. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Amen. Amen. Ja, mag ons lewens, né? Dis waaroor dit gaan. Mag ons lewens, mag my lewe in die huis 'n sweet sound wees vir die Here. So, aangesien ons op Sweet Sounds is, al die kinders, almal wat by Life Kids is, julle ouens kan gaan. Ek hoor daar's lekker chocolates vir almal wat die vers kan onthou van verlede week. Kobus is op pad, julle moet laat waai. Let my life be a sweet sound. Luke, kom hier. Luke kom vanoggend en ons het 'n lekker gesprekkie gehad in die week en nou moet ek seker Engels praat, but it's amazing to see what God is busy doing in his life and through his life. En ek weet nie by wat hy alles uitkom vanoggend nie, but sitting with him, having some time, hearing how God can use the most dark times in our lives to shape Jesus in us, to shape the most beautiful things inside of our lives. So, Luke is just going to share what's on his heart a little bit, but then also share the ministry that God is busy raising up. En ek gaan nou oorgee want my Engels is op. So Luke, may the Lord bless you. Jy kan hy mic gryp and go for it, man. Ek is nie so heeltemal gesond nie, so ek gaan nou vir jou 'n ander water kry. Hallo, dat is hy. Hallo almal. Ja, ek gaan oorskakel in Engels want my Afrikaans gaan ook nou opraak. For those of you that don't know me, I am Luke. I grew up in this church, and it's always a privilege to come back from overseas and see all the new faces. The Lord is really blessing us. We're growing. We're able to also impact the community, which is amazing. And last week, while we were praising, worshiping, the Holy Spirit really, the Holy Spirit really put it on my heart to just come and encourage you guys a bit with what the Lord is doing, not only here, but overseas as well. So yeah, that's what I'm going to do. I think if you guys can put the verse on for me, that would be great. So in 2 Timothy 4 verse 2 it says, preach the word, be prepared, in season or out. Correct, rebuke, and encourage. Some versions say patiently. Correct, rebuke, and encourage your people with good teaching. And so this morning I just want to come and bring some encouragement to you guys. I'll leave the correcting and rebuking to Gert. It's way less fun. So I work on yachts overseas. And yachting is a cool industry. We get to see a lot of the world. We get to meet really cool people. But it also has some massive drawbacks. We don't have community. You guys can hear
look around you and you see brothers and sisters in Christ that chose to wake up this morning and come to church. People that can be there for you, that can pray with you. We don't have that in yachting. So you often feel alone. And then we also are very exposed to the worldly things. This rof daai kant baie keer. And I was sailing from one side of America to the other side last year. It was going to take about a month. You have to go through the Panama Canal. En ek kom by die punt waar ek sê, Here, And I think a lot of us are maybe there now, met al die goed wat gebeur. And I walked out onto deck and I said to the Lord, ek's klaar. Ek wil huis toe gaan, ek is op vir die. I'd just been through 8 months of a waiting season. Jy weet daai seisoene wat net nooit ophou nie. And then I'd got onto the boats again and daar die seisoen aan. En ek is nee, dit kan nou nie so wees nie. And I was like, okay, Lord, I'm done with this. I need to go home. I can't be out here. I don't want to be around these people that don't know you, that don't want to know you. And the Lord uses this time to say, Luke, I need you to start an online community for Christian yachties so that people have community. Jo, julle? Nou, ek gaan eerlik met julle wees. Toe ek dit hoor van die Here en ek sit nou daar, ek is soos, wow, Lord, absolutely not. There's no way that I'm doing that. Firstly, I struggle to turn on my laptop sometimes. So I don't think I'm the best for online stuff. Secondly, as I said, I'm out of here. And the Lord says, you're going to call it Saved Sailors, and you're going to have weekly Bible studies. And I'm like, hello, Here. Miskien verstaan jy nie Engels nie. Ek doen nie meer dit nie, ek's klaar. And finally I gave in and I was like, okay, Lord, if this is what you're calling me to do, then you need to come change my heart. Because I can't even look at these people right now. Long story short, in my maand se trip, het die Here my hart van daar gevat tot 'n punt waar I can't leave this industry now. Until these people realize how much the Lord loves them. He's pursuing them, He's seeking them, and they don't hear it. And we as Christians, are we standing down? We don't want to offend anyone. Julle? Another even longer story short. So we've partnered with one of the biggest churches in America. We've got over 30,000 views on some of our Instagram reels. We've had over 500 people start reaching out, saying, wow, we need community in yachting. We've been waiting for this. Guys, we've not even started yet. And we've had 2 people give their lives to the Lord. Come on. Huh? Nog eers begin nie. That's 2 brothers and sisters that you get to talk to in heaven. And ask, what's their story? And before you now say okay, that's good for you, Luke, or well done. Guys, I've done nothing in this. I really have not done anything. The only thing that I did was say, Lord, change my heart. Because I was not ready. And I think when we are stuck in these seasons where die dieselprys gaan op en die wind kom waai and all these things are happening, we're like, Lord, what is the point? When does it stop? I want to encourage you, knowing that I went through 8 months where I thought I was ready to get to that point. The Lord doesn't do it for nothing. There's a reason behind the suffering, behind the season that you're in. And when He comes through, it is so much greater than we could have ever imagined. He comes through for you, your family, your community, your friends, everyone. And so I want to encourage you guys this morning, not only with this, but to also realize how blessed you are to have been able to wake up this morning and come to an existing community. When I was overseas, I often felt very, very alone. And I want to ask that you guys please pray with us for Saved Sailors and that the Lord will continue to grow it. We're hopefully starting in a few weeks with the online Bible studies for different time zones, and we're excited. But right now, I think as a church, we miss the point sometimes. We've got a family of brothers and sisters right here, and some of us are struggling. So the Lord really put it on my heart to let's just
break up into groups of 2 or 3. And it doesn't have to be a long prayer. It doesn't have to like shatter the world. The Lord will do it. But let's share one thing quick with our brothers and sisters that is keeping us from trusting the Lord. Maybe it's a family situation. Maybe it's something that's happened recently. Maybe it's just the fact that nothing seems to be going right. And let's pray together expectantly for what the Lord is going to do, because He does. So I'm just going to quickly end off in prayer, and then if we can just pray together and realize that the Lord is busy with so much more than our little situations that we so often focus on. Thank you. Lord, thank you so much. Thank you for breath in our lungs, Lord, that we get to praise you, that we get to wake up this morning and come into your presence, into your house, Lord, and be close to you. And I pray that as the service goes on, Lord, that you will just come and guide our hearts, that you will come and draw us into a closer connection with you, Lord, and that where people are suffering, that you will come and release them, Lord, where people are longing for you, that you will come and fill them, Lord. I pray that as brothers and sisters, that we will now be courageous, Lord, to patiently encourage each other, Lord. We've got so much to be grateful for, and I pray that you will now be at the center, Lord. May we worship you with our words. May we worship you with every breath. And may we wait expectantly for what you're going to come do in our lives. In Jesus' name I pray. Amen. Ek dink as ons kan optel dit waarmee Vader besig is. Verlede week het dit gegaan oor ons praat oor tale en oor profesie en oor die gawes van Heilige Gees wat ons bekragtig om sy wil te gaan doen. En iets wat vir my uitstaan, partykeer dan gaan dit nie altyd oor hierdie vreeslike groot gawes nie, maar net om daai sagte stem van die Here te hoor in ons hart wat met ons praat. En vanoggend is deel van die stem. Ons gawes is nie iets wat ou moet aan en afskakel nie. Ons verhouding met Heilige Gees is nie iets wat aan en af moet skakel nie. Dit moet net aanskakel, dan breek jy die sleutel af. Dat hy nie weer kan afskakel nie. Ons bly aan, ons bly die hele tyd luister. Jou radar moet die hele tyd aan wees. Your radar has to be locked onto God the whole time. Doesn't matter what I'm busy with. I need to remind myself to keep my heart soft so that God can speak to me no matter where I am or what I'm busy with. Dis waar ons wil wees. Dis wat bid sonder ophou beteken. Dit beteken ek het konstant fellowship met die Here. Ons is op 'n reis, ons is op 'n journey van broken fellowship, van oomblikke na konstante fellowship met God. Amen. So ek dink die ding wat die Here vir ons sê, wat ons moet bid, en ons deurgang, ons poort na alles in die koninkryk van God, is gebed. Is om te bid, om met God te praat en om God te hoor met ons praat en dan terug en saam te praat met God. Dis wat gebed is. Gebed is nie net om met God te praat nie. Gebed is om God te hoor met ons praat en om dan saam met hom te werk. Gebed is om saam met God te dink. Nee, wie van julle het al die ervaring gehad, jy bid vir goeders en dan dink jy aan goed en dan antwoord die Here jou gedagtes. En is baie keer asof daai gebede sterker is amper of vinniger reaksie kry as die goeders wat ek bid in my stilte tyd. Ek weet nie hoekom noem ons dit stilte tyd nie. Is nie stilte tyd nie, dis praattyd. Is dit nie so nie? En een van die goed wat ek voel wat die Here met ons oor praat is om te bid en om te sê, Here, sit kompassie weer terug in my hart. Wat is kompassie? Kompassie is 'n werkwoord. Nee? Dit is nie 'n byvoeglike wat ook al hè. Dit is 'n werkwoord. Want kompassie begin nie by empatie en meegevoel en
Ag shame. Dit begin nie daar nie. Kompassie is wanneer ek bereid is om oor te gaan in dade. Dit help niks ons voel lief vir mekaar nie. Hallo? Om lief te voel vir mekaar is oulik, maar dit beteken nie veel nie. Dis wanneer ek daai liefde uitdruk. En wanneer ek besef dat daar 'n tekort van daai liefde is binne in my, as ek eerlik genoeg is. Onthou, God se koninkryk werk op hoe my hart se kondisie is. So as my hart kan eerlik wees, dan werk die Here. Wanneer ek nog in denial is, en dis nou nie daai rivier in Egipte nie, dis wanneer ek nie eerlik is met myself nie, of net nie daar wil gaan nie, dan is daar minder werk. Dis asof God my toelaat om rondom die berg te stap, en rondom die berg te stap, en rondom die berg te stap, totdat ek so moeg raak, om in sirkels te beweeg in my lewe, dat ek kan sê, alright Here, ek het hier nodig, kom werk in my hart. En wat ek voel, en dit hoef jy heavy te wees, en ons gaan nou by die diens uitkom, of by die woord uitkom, maar wat ek regtig voel, what God is speaking to us is to pray for compassion. To ask Him, God, I like my own life, and I like to do my stuff my way, and I like my comfort, and I've worked so hard to build this world of comfort around me, so that I can be comfortable and my family can be comfortable. Come and break it. Come and break it. Because in this comfort zone, I will stagnate. And I will never experience the riches of your kingdom. Because the message is always go. En dit beteken nie altyd ek moet nou my werk bedank en ek moet op die skippe klim en te kere gaan nie. Maar miskien beteken dit dat ek so 'n halfuur van my Netflix en my rugby en my whatever dalk bietjie een kant toe moet skuif en sê Here, ek gaan bietjie my waterbotteltjie vat en ek gaan bietjie loop stap daar tussen die bosse en ek gaan bietjie bid. En ek gaan bietjie sê, Here, praat met my. Here, wat is U wil vir my lewe in hierdie situasie, in hierdie tyd waarin ek is? Wat wil U deur my lewe doen? Amen. So ek het sommer net 'n gevoel dat, nie 'n gevoel nie, 'n gevoel is 'n emosie, ek het nie 'n emosie nie, maar ek hoor dat die Here herhaal iets en hy sê, Luke het gekom en ek is net moeg, ek wil gaan, ek is moeg vir die mense en vir die lewenstyl. Kom nou. Hier's van ons vanoggend wat, ons kom hoop die Here kom raak ons aan, maar is hom nie lekker om almal te sien wat hy is nie. Is lekker om baie te sien, maar hier's dalk een of twee wat jy nie wil sien nie. En om te sê, Here, kom, raak my hart aan. Hierdie gaan nie oor my nie. En ek is jammer, ek vra vanoggend vergifnis namens die liggaam van Jesus, namens die kerk, vir al die prosperity nonsens wat in julle keelgate afgedruk is, dat dit altyd moet goed gaan en al daai nonsens. Vergewe ons asseblief as leiers van die kerk van die Here, dat ons daai nonsens gepraat het met julle. En ek wil vir julle sê, kom ons begin diergebede bid. Kom ons begin bid goed wat ons gaan kos. Dawid kom en hy sê, ek gaan nie iets vir die Here doen wat my niks gaan kos nie. Maar Here, ek wil nie goeders doen vir U nie, ek wil goed saam met U doen. So kom verander my hart, dit begin by die hart. En sê Here, kom gee kompassie vir my hart. So Vader, ons bid vir oggend. Ek vra Here dat U vir ons kompassie sal gee, waar ons nie net sal voel vir mekaar nie, maar waar ons in aksie sal omgee vir mekaar. Kom bring deurbraak in ons harte, Vader, in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Sê daar vir 'n ou langs aan jou, hier gaan ons. Alright, ons praat oor tale en profesie. Wie van julle hou van profesie? Hey man, is lekker om te hoor wat die Here sê. So Vader, ons vra kom en praat met ons vanoggend. Ek wil lees in 1 Korintiërs 14, en dalk is dit al wat ons gaan doen vanoggend is om te lees, maar ek wil julle ouens uitnooi, bring jou Bybel saam. Bring jou Bybel saam,
dat jy daar in jou eie Bybel kan lees, dit wat hier op die skerm is. Daar's maar net iets in 'n ou se eie Bybel. Ek het nou weer, wanneer was dit hierdie week toe gaan koop ek 'n slag weer vir my 'n nuwe ou papier Bybel. En dit was nogal vreemd, man, ek wou nie eers streep het, die Bybel is so mooi, ek wil nie eers goed onderstreep in hom nie. Toe het ek sê, hey, as jou Bybel so mooi is, dan moet jy hom nie hê nie. Jou Bybel is jou handleiding, is 'n boek wat jy moet gebruik, is jou hoofstudie Bybel. So, en dit is sommer net lekker om daai Bybel te vat en jou selfoon bietjie af te sit of eenkant te sit en jy vat daai ou Bybel en jy lees hom. So ek wil jou bemoedig, volgende week bring bietjie jou Bybel saam. Bring jou Bybel saam, ons sal nog steeds vir die ouens wat vergeet die woorde op hê, maar vat jou eie Bybel en lees en onderstreep en merk en skryf in hom. Dit wat die Here met jou praat. 1 Korintiërs 14. Pursue love and desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy. For he who speaks in a tongue does not speak to men, but to God. For no one understands him. However, in the Spirit, he speaks mysteries. Geheime. Ons gaan deurlees en dan sal ons deur dit gaan. But he who prophesies speak edification and exhortation and comfort to men. He who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church. I wish you all spoke with tongues, but even more that you prophesied. For he who prophesies is greater than he who speaks with tongues, unless indeed he interprets, that the church may receive edification. Even so you, since you are zealous for spiritual gifts, let it be for the edification of the church that you seek to excel. Therefore, let him who speaks in a tongue pray that he may interpret. For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. Verse 15. What is the conclusion then? I will pray with the Spirit, and I will also pray with understanding. I will sing with the Spirit, and I will also sing with understanding. Otherwise, if you bless with the Spirit, how will he who occupies the place of the uninformed say, Amen, at what you're giving of thanks? Since he does not understand what you say. For you indeed give thanks well, but the other is not edified. I thank my God that I speak with tongues more than you all. Yet in the church I would rather speak 5 words with my understanding, that I may teach others also, than 10,000 words in a tongue. Brethren, do not be children in understanding. However, in malice be babies, but in understanding be mature. Vers 26. How is it then, brethren, whenever you come together, each of you has a psalm, has a teaching, has a tongue, has a revelation, has an interpretation. Let all things be done for edification. Verse 27, if anyone speaks in a tongue, let there be 2 or at the most 3, each in turn, and let one interpret. But if there's no interpreter, let him keep silent in the church, and let him speak to himself and to God. Let 2 or 3 prophets speak, and let the others judge. For you all can prophesy one by one, that all may learn and all may be encouraged, and the spirits of the prophets are subject to the prophets. For God is not the author of confusion, but of peace, as is in all the churches of the saints. Vers 37. If anyone thinks himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things which I write to you are the commandments of the Lord. But if anyone is ignorant, let him be ignorant. Therefore, brethren, desire earnestly to prophesy, and do not forbid to speak with tongues. Amen. So dis 'n mondvol. Kom ons begin dit gou 'n bietjie uitpak. Hoekom is ons besig met gawes van Heilige Gees? Want die Here wil hê dat ons kan sy wil doen op aarde. En om sy wil te kan doen, is dit nodig dat ons die krag van Heilige Gees in ons lewens het om sy wil te kan doen. Amen. Is julle ouens nog gereed vanoggend? Net. O, heerlikheid e-mail. Kom ons kyk hier na toe.
Alright, ons gaan so eind kom vanoggend. Ons gaan nie klaar maak nie, so ontspan jou hart. Pursue love. Liefde is die sleutel. As jy wil bid en jy wil sê, Here, werk deur my lewe. Ek wil hê, luister, Paul sê desire spiritual gifts. Daar moet 'n honger wees in ons harte om geestelike gawes te hê en te laat vloei deur ons lewens. Daar moet 'n honger wees vir dit. Ons kan nie net tevrede bly met in die oggend Bybel lees en bid nie. Ons moet 'n honger in ons harte hê en hier is die wonderlike ding, as jy vanoggend hier sit en daar's nie 'n honger in jou hart nie, dan het ons die voorreg om te vra vir honger in ons hart. Here, sit honger in my hart, want dit gaan nie oor ons nie en om God te aanbid. Adam en Eva maak hierdie fout om God te probeer aanbid op hulle manier. Satan sê vir hulle, as julle eet van hierdie boom, God weet julle sal raak soos wat hy is. Is dit 'n mooi ding of 'n lelike ding om te wil wees soos wat die Here is? Is 'n mooi ding. Hey. Is 'n mooi ding. Kom nou. Ons wil dan, dis die hele rede hoekom ons saam met die Here stap, is to become like Christ. Jy lyk my ek moet daar begin vanoggend. Julle kyk vir my aan of julle nie saamstem nie. Ons wil. En jy sien Satan versoek ons baie keer baie skyly. Hy's baie skyly. He comes in a way that we don't think it's Satan. En hy sê vir Adam en Eva, man, hierdie is die shortcut. Eet die vruggie. Ja, ek gaan nou weer hierdie video kyk. Is 'n goeie in daai. Hierdie is die shortcut. Doen dit and then you will get there. As die shortcut die regte pad was, sou die highway gewees het, né? En hulle gaan in hulle sondig. I want to serve God my way. That's the problem they ran into. En ons weet wat daar gebeur. En dan kom Paulus en hy sê, pursue love and desire spiritual gifts. Desire it. Laat die Here met jou praat, laat die Here deurbreek in my lewe. Kom ek vertel vir julle 'n simpel storieetjie wat hopelik hierdie ding bietjie kan nader aan jou bring. Ons is 'n klomp studente daar in Bloemfontein en nou die ou wat preek by die kerk, hy praat daar en hy sê ja, weet ons moet 'n slag ophou om ons te skaam vir die evangelie van Jesus Christus. We must stop being ashamed about the gospel. Hy sê en ons gaan kyk al hierdie flieks waarin hulle die Here se naam so uitelik misbruik and we don't do anything about it. En net daar kry ek 'n plan. Nou ek sê nou nie dit was die Here se plan nie, maar dit was nogtans 'n plan. En ek sê daar vir my selgroep ouens, my klein groepie. Ek sê vir hulle manne, kom ons gaan fliek, ek het 'n plan. En ons gaan na die waterfront. Wie van julle ouens was al in Bloemfontein? Daar was so 'n fliek daar by die waterfront. En ons gaan na in die fliek en hier is die deal. Die deal is so. Elke keer as hulle die Here se naam uitelik gebruik, dan gaan ons opvlieg uit ons stoele uit en dan gaan ons sê prys die Here. Net die studente is nie 'n mensie, né? So dis die plan. Nou soos jy weet, ewe skielik toe die selgroep wat by die fliek aankom die helfte van die oorspronklike size. Want ek het die fout gemaak om voor die tyd vir die ouens te sê wat die plan is. Nee. So nou is ons net so 'n paar manne wat daar is en nou is daar so een meisietjie en nou like twee ouens en nog die meisietjie ook. So nou is die skaam factor is nou nog hoër. Het 'n ou hoor dit daar by die rugby by Oakdale. Die manne sing, dan sê as dit so 'n gemengde, al net sê vir my mense kan hoor wanneer dit 'n gemengde skool is wat speel, nê. En die manne is nie skaam nie, maar die girls en die ouens, nou is die girlies is 'n bietjie skaam. So in elk geval, nou gaan ons, nou is ons 4 manne en 1 vrou. En ons gaan kyk Blood Diamond. Nou nie gaan Blood Diamond kyk nie. Maar ons gaan kyk toe nou Blood Diamond. Maar ek sê vir jou, maar ons stres nie. Ons sit daar in daai dinge, ons is net, ons mis die fliek man. Ons wag net vir wanneer die ouens nou gaan die Here se naam uitelik gebruik. En die eerste keer toe hulle sê, oh my God, nee. Toe sit ons. En ons sit en ons sê nee, ons kan nie so nie. Nou ek sê maar net eerlik, nou hoop ons dat hulle weer in die fliek ergens gaan vloek dat ons hom nou kan opstaan. Jy weet, dis hom nou waarvoor ons gekom het.
So nou sit ons in die tweede keer toe hulle die Here se naam, Jesus, toe staan ons amper op, nee. Maar as baie mense, en dis weet nuwe fliek wat wys en al die ouens. Nou sê ek vir die ou wat aan my linkerkant sit, want hy's nou die ou wat nou die groepie moet oorvat. Nou sê ek vir hom, luister, ek en jy kan nie vir die manne so 'n voorbeeld. We can't be an example like that. Of weakness and fear and skaamwees en al daai nonsens nie. As jy iets hoor wat klink soos die Here se naam, dan spring ons op. En dan sê ons prys die Here. Dis nou sit ons aan, ons kyk die fliek en ons kyk die fliek en ons kyk die fliek en nie op 'n stadium toe vloek hulle nou weer. Ons prys die Here. Nou sit ons, né? Nou hoor ons die stoele skuif so bietjie agter ons en whatever. En nou sê ons, okay, kom ons kyk, as hulle dit sit nou weer in die vierde keer toe hulle nou weer die Here se naam eintlik bespreek, toe spring ons sê prys die Here, maar so kliphard in daai saal, want die mense kyk so om, ons gaan sit nou maar weer. Is gelukkig donker. En dit was 'n baie stupid oefening wat ons gedoen het, nee, ek voel half skaam om dit met julle te deel. Maar hier is die ding. Toe ons uit daai fliek uitstap, en is net ons twee wat opgestaan het, die ander 3 het die hele tyd bly sit. Toe kan ons twee nie ophou praat oor die Here nie. Toe brand daar iets binne in ons. En nou maar toe soos reg om Bloemfontein aan te vat. Toe's daar iets binne in ons. En daai ouens wat bly sit het, ek kon die teleurstelling in hulle oë sien. Ek kon sien hoe hulle aan hierdie ding gewerk het en hulle het net gesê, okay julle, lekker aand, bye, en hulle is al weg. Maar ek en die ou, ek weet nie tot hoe laat daai aand toe nie, het ons gepraat en gebid en die Here geëer. En ons opspringery daar in daai kini het bokkerrol beteken vir iemand rondom ons dalk. Ek glo dit het niks beteken vir enigiemand nie. Maar vir ons, die feit dat ons net deur 'n ding gebreek het van skaam wees en van sit, het iets in ons harte gedoen. En so werk dit met God en met sy koninkryk. As jy net gaan bly sit en jy gaan net bly waar jy is, dan mis jy soveel uit van die lewe en van die genade en van die krag en van die werking van dit wat die Here deur jou wil doen. As jy dieselfde bly. Selfde bly is die vyand van Jesus in ons lewens. Hallo? Ons kan nie dieselfde bly nie. Dis hoekom ons gawes beoefen en hoekom ons Heilige Gees volg, is nie om te kan uitreik en ander mense in die koninkryk te kan inbring. Want die Here gebruik gawes en wonders en tekens om homself te openbaar in mense se lewens. Maar as jy net sit en jy luister na hierdie goed en oor 'n week of 2 is ons verby en ons is klaar en dan praat ons oor iets anders en jy gaan nie en jy staan op en jy steek jou hand op nie, dan gaan jy 'n groot deel mis van dit wat die Here wil doen. En daarom wanneer ons praat oor hierdie gawes, dan moet ons sê, Here, kom werk hierdie goeders, work these things in my life, because I want to be your witness. That's what God called you for. As jy nou, of jy nou op 'n seiljag is, en of jy nou in die ouete huis is, en of jy op die trekker sit, en of jy voor die klas en die kinders staan, God has called you to be a witness, but not in weakness, but in strength. And in power, not our power, but His power.